اری امی نها جکی خبردن امی قاچاق نبیه کرد خبردن ما گوته بو داویا 100 سالا 19 دا فرمانداری جاین زنگزوری، سیسیانی، ناخچوانی، قره‌باغی، کلبجری، لاچینی، گنجی، شوشایی، جبرائیلی، روانیه گلمی پیش چاوی آقا بگو رایه دارانه قاچاق نبی دیگرتن جی هم جی چند جاران لی فلیتاندنین وی جی عجیبن جاره که ده کمینه که دا بریندار دبه جبو حکیم ده چه باجاره نهرمی و لور دیگرتن ده زندانی دا کولبره کی ایرانی دمره نبی ناسنامه آن ده گوهرینه و گازی گاردیان آن دکن ین مری وک نبی را دستیوان دکن دمه که شوندا جی نبی به ناسنامه وی کولبر ایرانی ده بردن جاره که جی ل داش کسانی به ایخانتا مالخی مالی او مهدی برای وی دخوی دا تنگرتن هجر نله گلوان بیه به بیهستنا خبره به یکینک ده او فرماندار دیل دکره جه بلگه نامه که دستینه ده چه نبی جزندان خلاصت که هجر هلبت افتشت دور به دورن هجر جی تیگرتن ایجا نبی چید که لی بنیرن ایلونا سال 1800 نوت پینجانه هجر گران نخواشت که نبی و تینه و لگل دیا خواه لگل دی مولایا جیرین دیهله لی خاجا رایداران چید به و تین هجری به نخاش تگرنده بن نبی به بیهستنی دین ده به تی دورا باجر ده پیچه و جه رایدار راشی نامه که دشنه ده بجه آن هجری برده آن جیازی باجر خالیک دست پیدکن و جه گرین دورا باجر دده برگلان رایدار ده ترسه و هجری برده ده درباره ویدا عفوشی درتین لگلو کیه که عفو که مروه نبی چند کارمندین 4 دگرن کارمند دترسن نبی 3 روز و 3 شوان وان خادید که دکه میوان عزت و اکرامه که مزند که او دورا برده او جی مروین بخت بونه بچوینه جه 4 را نامه که دنویسنن و بحثا جامریا نبی دکن و عفویا وید خوازن 4 جی بمنت تپجرینه فرماندار ناخچوانه قاصده که دشنه بی نبی اوی دعوت که یه بریاری راگیهینه یه بجه 4 تو بخشاندی ایدی دکاری و گری گنده خو لی نبی چد بی حیا 4 داوی ظلما رایدار آغا و بگان نینه فقیر و فقاران آزاد نکه عرض پاراوان بلاو نکه از دانا کوم دشتی او دانا کوش جبر که تم ده تقیبات ده گرجستانی، ارمنستانی، آذربایجانی، ایران، توران و کردستانی جیه کاپ هسپوی لی نکتیه نامینه جبو ریا خوب ده وندا کرن گه ده جای آگریه و آگری وید ده جبیر کرن دنیا صافی ده به نبی ج آگریه هز دگره دبه آگر
dikeve dorcanê axa beg û rayedaran. Di dawiyê de rayedarên çar, şah û padşah ji bo nebî ji holê rakin li hev dikin. Hemû axa û begên sînoran jî rêxistin dikin. Ya ku bi şer nikarin, dixwazin bi îxanetê bikin. Sîxur ji bo vê bi kesên der û dora nebî re dikevin tekîliyan. Du merivên nebî yên herî bêbawer hebûne. Şah Hüseyin û axa Hüseyin. Her du birane. Hevjîna Paşabegê quliğê çar meriva hevjîna Şah Hüseyin bûye. Hevjîna Paşabegê ji hişê hevjîna Şah Hüseyin tijî dike. Dibêje gêjê hevjînê min ê bibe walî, yê jî bibe fermandar. Em ê bixwin vexwin kêf bikin. Hine zêr û xelat jî didî. İmana wê jêdistêne. Jinik jî dikeve dorcanê Şah Hüseyin. Di dawiya dawî de wî ji rê derdixe. Payîza derengî, nebî ji bo zivistanê ewle derbas bikin, yekînê dike du paran. Parek dibin serweriya hecerê de li jora erez dimîne, parek jî dibin serweriya nebî de derbasî jêra erez dibe. Diçin Urmiyê. Şah Hüseyin li ba hecerê dimîne. Hecer dê derdixe û bi tedbîr tev digere. Bi biharê re nebî di rêya vegerê de Şah Hüseyin wenda dibe. Tirst dikeve dilê hecerê. Meselê bi axa Hüseyin re parî ve dike. Axa Hüseyin ku vê bêbextiya berê xwe ji hecerê dibîhê dîn dibe. Diçe mala berê xwe bira ne li male. Buka wî heman tiştan dema ku ji wî ra dibêje lê dixe dengê wê bêbextê dibire. Di 12 adara sala 1896 da nebî di nêzîkî bajarê Larniyê di newaleke deng da dikeve kemînê. Şah Hüseyin leşkerên çar û şah gulla dibarîne û komkujiyê bêktîne. Hecer dû Şah Hüseyin dikeve, wî di newala dirnêsê da dikuje û xwîna wî fir dike. Navê qaçax nebî dibe efsane, belav dibe. Hin kes dibêjin hêjî dijî li ciyane.